Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinun chule tuni khol hajing nisim som lagup sang ni le som ni lenga din jong thusu chum ho ko ki time sa kun phon do na anei ki taw heti tu laita namsung din mun hi peiding la sa ne ding la sung ki ti danin ikilung tu le ikipum khat diu din mun laita in kibung khan na ding thu zo akya sei phung le jengin nam din mun gel khona nei ta mi nu a hi lo le numeite din thasil le po na rum ta in thusu om jingin hitol hon chun Peite Tribe Council General Headquarter kun thusu ki mun a sei na chun Koki Student Organization KSO Delhi and NCR chule Working Committee Koki CSO Sade Hills Hon official letterhead over Peite Nampun Tichu Pondum chu phalpi na jaw lovin amang chaw vi tin Peite Tribe Council General Headquarter in alungdon na le pha asa aluna thu ana phong do na hi thu so na sei ben achun Peite hi zomi idni group hola tribe khat hi hiji chun Peite mi ho a hi lo le Peite organization ho Koki kiloi khom na ho ti chu Koki Student Organization Koki zo council a hi lo le Working Committee Koki CSO a apandio angai poeti tu la phat boi lai ta hi tol na khala khati ka ki za to na le ki he them tu na om na dinga KSO Delhi le Working Committee ko ki CSO Sada Hilsin amoho official letterhead a Peite Nampun pundum hi ala do na dewin nge na aneu we na hi chule Peite le zomi hilo kiloi khom na hon Peite Tribe Council General Headquarter phalpi na zawluwa Peite nam ki head na ho Peite Nampun pundum chule Thildang dang ho jong manglo dingin tim na ani na hi Jani kho chawang kining khusung lamkai hoa kun tu phun ki mu kharin a seina chun thingnoya ki sei pasal thumle li hon khusunga mi kha anamadova gun poina agari la piding anati ziun yul club hon anamanun hitol hon chun mauhing ho sapule secretary pa sahi nan kinup tuna ani ki simin hicho hi le lengmei khusung chondan dungzuya vocha keji jakhana khusung asu thing diu lagna faina pi diu chule smartphone 15,000 man khat asu siru khela acho pi diu ti hi thu soina sei ben achun heji khusung su thing na hi ahung lung ding august ni sim som ni la thum ni khole abol diu ti hi chule heji khusung su thing na to hi aum to ka kinup tu na chunga min chung mauhing kho zate nin mo pu na la hlon ding itihama abol diu wa kinup tu na cho aki sei ni khwa abol lo le higher authority ho khuna athu ki pi do ding hi tin thu so chun asein chutia kinup tu na asim zowun ami men ho chu youth club hon pi do na zo ananei ta da nu thu so chun asein alangkhan in chi thu so hi lungnat om thei aji chu tu din mun jenga jong ichi theilo pau hi aphamo the jeng na hi Jani asom se kila ko chan na India Independent Day Tamenglong District Headquarter muna akiman na achun asa department na tong nunga hoibem khongsai tatbung village tosem subdivision Tamenglong district chun top hatman award dangka sangsom le certificate chu Tamenglong deputy commissioner Sri Angsim Khurin anaki sani nahi hitabong ana to na ki tup sel le ponthot apan la jing langsung mi ten inei kho hi wangphai ki sawin ki papi om le jeng etin ki papi na thu thot ki mochun asei nahi maban jong le heji sa nga hoi jo cha lolhin le min phat na hin pulu jing theidin nunga hai bem khongsai pathin phathei po jing ta hen CRPF le Assam Rifle Infaris le Kangpokpi district te nikika buffer zone event tup na hin loss up na anejetin chingda area cool committee ka koin ngo na anejin arambai tingol ho koki chen na gam ho ahung lu theina dingovin kithu pin jong apeu vetin committee chun ngo na jong ani na hi ka ko kiloi khom na in asei bena chun achi sa august ni sim som na thum chun chanung muna CRPF le 35 Assam Rifle ho kithu pin in arambai tingol mi phep Kangpokpi district Saikul subdivision hop sunga koki kho si zolina ahung lu ve ati chanung area sunga lampi ho su thinga ki lebuwa jani ki ka ga la tul ja ki boina ven na dinga ki koi buffer zone chu dandi lotai a hin pal ke ovin ahung lu ve ati achi sa me ni sim som thum la kha sani le som ne thum nia chingdai hop sunga khozo si me thwan an hal ha ji uwa boina ven na dinga hechi buffer zone hi anaki koi hi tin ka ku chun ase jin hi
committee chun center forces ho chunga alum kim lo naw jong ana phong doi na hi ke hon am ho chunga ta san na koi wa hin am hon ezo bolovi tu hin am ho umna ke ho ahoi danin ga ki gel thei ta po vi tin ka ko lam kai kharin phun do na anei na hi ke ho gam le go ven tup na ding mo pu na hi koki village volunteer hon a bol jom ki diwa hitayati committee chun asaina koki hon buffer zone chi koi ho hi jana ka POV mail ho chen na gama kalut povi a hin mail hi ten hi chu a bol povi hi chi hin atha be akibuina aso sang sa the hi ati ka ko thaleng khanin asaina chun hi chi thil so chung changa hin security forces hon ke ho to ding in team na a hin neuwin hin la committee in anaki sang pu na hi hin la a ha seu to thanin Assam Rifle ho to August nisim som la li ni chun ke ho khom na anaki ne je atin he chi ke ho khom na chun he tabang thil so hi khunung ting aum kin na loading in kinup tu na akinei ta ati chele Assam Rifle in jong ka ko lam kai ho hi nga na bol nom zo sio na bol thei de wa hi hin la he sa na hin nei ma sawin ati tin thu so chun asei na hi Nagaland ngam sunga dia tournament min chi mama Dr. Tiao Inter District Football Championship asom ni li chan asom ni li chan na chu jani ho India in asom se gilako chan na chamthat ni ho anaman to thanin final match chu IG Stadium Kohima muna Mon District land Newland District in champion ke chu na anni thonin Newland in match ke pat jo first shot lovin penalty chance anamu to thanin goal nar ta na khumun hitol hon chun Mon District langin jong di kut pama free kick anamu to thanin free kick goal nar ta chu Mon langin anakhum ki to thanin 1-1 ahil hanin hitol hon chun nasaten alang tu gelin goal zone te din goal khat be ke khumbe ne tin a ke ham ball he wangun extra time minute som langa sungji nga jong 1-1 kalwal a ke khumbe zol han ta lo jin champion ding chu penalty a deciding a hongai tan hitol hon chun Mon in Newland chu 5-4 in anazowin Dr. Tiao Inter District Football Championship sangni le somni langa chu Mon District in akitop ta na hi headbet hei chu Mon District ho hi Konyak tribe ho hin ke mata jong Mon support bola amunta anakal song ka hin mihim chu stadium adim sedin anum le na hi chule prize hi atila chu champion 3 lakhs runners up 2 lakhs an hi chu chief minister pan winner a lakh ni le runners up 1 lakh doni anabol be to thanin tu chung prize chu winner 5 lakhs le runners up 3 lakhs a hin kumdang sanga tu chung chu thupi jam hele a kilometer hi KZC mi pite hinga achi safara ato gon chi ha pi ho to kiseya mi pin a head team lo dia agel ho hil chi na hin bol akhadna Delhi press conference cancer chungchang aseina wachun Delhi a Ministry of Home Affairs to KZC ki mutu na masapen chu DGAR in line ACMPO hi ama initiative na zalin MHA to KZC chu kimai tuin holim na akinei theina hi hinla national media nasata a MHA to KZC to ki ho na chu publicize ahung hi pharin DGAR chung agi na hi azinga press conference nei ki ding hile ama chung gi walding a hi jin request a hin boldung zuin cancer mayovin ki ading in anum ta pui ati ji chun piling le piling ki ho na tin agi cancer tai MHA to KZC meeting chu national media nasata ki su ro tho he 19 aki gelin hi ani na rally cancer chungchang KZC nationwide rally aki bolgu lai chu Manipula president rule umtil chu hi government geldana chu president rule ki koizawa protest a pele mel siding a hi ti a hi hiji chun MHA in KZC request a bolin ki phinna rights na neuvi hinla tu phat volatile mama a hi jin na rally u chu cancer win lang ke ho na gamu wa na ho to ki holding in hungnaw wingi ati win hi heti chu hi phatin aki gelin cancer ki boltai heading chu rally ham protest ham inei phatole government attention ki ngai cha ki bola hi tu a chu government in attention APO win mars nisim som la thum sangni le somni langa ni chun MHA officer ho lamka hong win ei ho jong district chum chu ma kunin lamkai ho MHA officer ho to akitu khomina hi rally chu ki cancer ta jong le itu mu chu loling tho tho hi athumna public consultation cancer chungchang lamka KZC public consultation ki cancer chungchang hi he su ke yo hi thingnoi mi ahong involve a hi jin
ahui nundan anom tapui UK nian thu khat ahin suin azomin ke anuin ahin su kille program ke bolte tele anom lo khat khain te tia chu ki cancer hetai thilum dan ho hi he thim to ka ging chai KZCN zong decision ha sata ta ahoile phazoding gelna anakila hin ke oimona ding be se om poeti Janiko India sung mun chum chuma independent dekin gun an chilha tol honin Assam gam sunga jong lol hingten an chilhan hitol hon chun Chief Minister Hemanta Sharma in chujikin guna ahulim na achun Assam gam sunga dan le molin phatlam amanota adana sein ahung lung ding kum sangni le somni guma hi char marriage ti chu chapang majine hi Assam gam sunga kun su beiding a hi tin phon do na anei na hi hijimala good na hi Manipula sarkarin Thilkhat government mina zat khan ho chunga ukai ta na anaman jibanga aman cha gu hidanin jong het gilna nei hon angai tu danu asayun chule Chief Minister pan asai bena chun char marriage to kiseya police a case ki ji lut hi sangup le janga lang aphazowin hitol hona hechimala an hi ki chila apigu rahin sangni le somni le gupting Assam gam sunga hi char marriage talo dinga hi ati Tuni khuwa dinga thusu la khom chum chum phon do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti muntina thusu na ngai jing nam hi te ho zo si sun tin che bei jan tin mang pha